Bedamang masih tiu-tiu, baru madu hasahatan. Inat daripada Nadia Nalulu Namora dulu Jahamuna Hula-hula nami Sihat Tulang hidungnya Saluhukna Hula-hula Nasubui Utara sami sakita satu tolu Somani nafsu Raja ni do masahuta Na tua-tua Ima nama dituri nama niroi ulan nami sangat tohami dihamuna amang daftar balas kami yang ilakamu pikiran duhu gugu nalaho ngaruturi hami so ngari nak di hula-hula nami so nak tulang situ meang naung sipul mopo dari nangon mopo maju uli mopo manaringgan so ngari mado hata huwa wasi siap kami kedua Niha Suruton dari alamat dalam partikian songon Nohon madaha biturungolu ni dainang opudota burusyaha arau sawati mangido tu na tua-tua di huta suak songoni bona tulang barat dohon bona niari Lubertuwi, Raja Nami, kantar bagian yang berdapat nami, songot tarobo, siap bona tulang, doa bona nyari, di partor tinggi, di mulu di dainamon. Adik dia, nah orang, marsoba hami, tangan dobo tohon, udung jari-jari, mulu pina orang anu pecahan nami di mulu hami, marsoba sapul jari-jari, pas sapul jari semat ujung. Alanion, para pami itu sangat, tuh bona tulang nami sabarat do. Bona nari di betung asal suara murah dalam tulang dari di partikia doon iya somat tarok bubur mulu manang riawat hidup sikat ima ngabuat kami sian opuminar siat curi nama ngalap buru niradai dopung buru situ meang siat si poholon karulung dala marpinopar dopungon dua anak ayang go na buru ni damang tangadong ia anak siap kangan ima oputar le siap turi na mangalap buru na dainang buru panggabian sian si pohoron tarudung ima nama ringanan di pematang siantar perkebunan laras dapat dua hol ima opudorta siap turi na mangalap buru na buru siahan sian puta sialang buah iya dari namon imana tabaru di partikianon imana nang mustang di buku nelaman nama tangan nomor 2 di gunggung nesina di baca-baca hatta do dari namon marpinopar tolu sada anak 2 buru iya anak ima oppu henne ria siaturi nama ngalak buru radai buru sitorus sian huta tanah Jawa Kabupaten Simalun di baca-baca hatta do sudah hangon Tolu dan danam, saya bawa 2 buru. Ia bawa ima denis siaturi alai kang marha sohotan dope yang gua anak nami. Ia buru siap kangan ima nai heni buru siaturi nama kemudian tu anak ni amang buru nami marga utapea. Dala di bahasa-bahasa patado tu buru namion 2 danam, saya anak, saya buru, ima nini, nina tua-tua. Ia buru si nomor 2, ima nahirin, nama kemudian tu halak, ima nadona, rong lutik tina bela nami margani hela nami Jokowi. Juga sebatau patado, saya dana tu buru nami, ima nomor 2. Ia buru siap kangan, ima buru ni dainamon, nama kemudian tusirai naik gulan jala di bahasa-bahasa otwata do tu ibu tonamion obat bawa 5 buru jala nungamar pahupu ibu tonamion pahupuna 10 ada dan
terlalu nak korban kalarikas mahugai punguan di mengkurang parah. Ya buru si nomor 2 Oppu Adelia nama kemudian tu anaknya mengguru nani Ima Marga Pajaitan jala di bahasa-bahasa cuaca doa tubuh tonamion 5 danang jala 2 Pahopu dari ison pinopar di Dainangon paru main anak do paru main sada tambah sada 2 buru do hela 2 tambah 2 obat Pahopu sian anak tulu Pahopu siap buru 10 tulu nini tulu nono 12 berjumlah mah pinopar di Dainang 6 sarma 2 burangna 30 jiwa tubuh Madainangon di tanggal saya bulan pitu tahun 1947 dalam marutung Madainangon tutup usia tanggal 10 bulan sada 2020 burang ni umurnya tuan liringna 72 tahun Tarsongonima amang rada inang tu daripada nang dihamuna hula-hula nami naboi upatoloh sami songon jujur mulu riawat singkap di dainang upudota buru siahan maulate mali tu hatta maulate manang dihita nadia nalolo ope upasata mima tudamang Mandokada masih ada tua-tua di hutan Dot sarikat ada saat mati itu tua-tua di hutan Oni menang di hamu hasil hutan terlungawi itu hawa Pak Dorta takas nak ikutan nyok kami sian rewat hidup pada tua-tua saya ada anak 2 guru alih kau tidak parah nunga borok hampir 40 orang kisah ada bahasa-bahasa nabi yang dibata anak ini yang tuh tak kalau salah mude anak nunga guibe satu budi iwata bibe guido ke bidong kamu masih masuk kunang tutang ihon nado hata sel hula-hula tanarga siahan total para orang mui ibaratnya dia temu hula-hula tayo lang kriya kodang isay apalah anak ina boruna dia temu hona marhamarangki harus tekun sabar memang borsia kabisa naga masahuta takap doh botohani ya inata omak dorta nak ilmak renata buru turus saya sifat tangi yang gua asidaw tetap doh abang baik bagi dia di lingkungan ada udah hati galam musautik ada udah agak leoku jadi mulut tak leon saya suku kalau dia batu hata tuh asal tuh malam cuma juda patudu bawah naga dia abah di tengah-tengah di keluarga terlalu di keluarga jatui jadi sosok di mana saja kami asal sodok pokoknya asal sodok dengan tujuan nama dok asal bergabanya tiang di rumah bergaduh tiang di sobo lu gabe ila tahu sahur jua saya gali mau koparan anak bosok saat disuruh bahasa waktu hotel lu bahasa kami be hata soal pola tuhan pun pada pasal baru saat mahu orang saat mana tukang gabian Kapasama tikyon Madokada ma sen hula-hula sehat las disobar aja nabi rohamu pasahaton duhun ibaradatan
guru nami, guru tu pengurian. Dari Huto, guru tu pengurian. Ini guru nami. Hela. Guru. Senadalu. Pengurian, guru seperti mau tu guru nami, guru tu pengurian. Pengurian. Jangan bilang. Baik. Iro. Uno con le idee to pasal rumah guru seperti. Iro. Amma guru seperti tu guru nami, guru ni marjambon. Hargi dia bu. Nyo. Iro. Iya, sehingga baik macam seperti di 10 bulan. Kira ada dia main. Lagi. Iro. Lagi. Iya. Oma bor seperti itu buru nami buru ni Raja Hinalang. Raja Hinalang. Inalang. Burna Minalang. Sama. Nyon. Wah, Iro nama dua macam. Kenapa tu? Iro. Buru baik leku. Buru kesi. Lima di Hamuna kinopan ina buru namion. Di Dukon di Jumuna di Parsamatuani na buru namion. Rodo kami jalan bunga. Jonjok kami di Pugu ni Alamamuna Marapang nomor 2 Sebongkom nasa Pangisino. Laos dia roro nami. Ibu kami do jalan bunga di pasar kami. Ima marhide. Dora sibirito di do eme nomor 2. Asa dohono mahata institutu nomor 2. Asa firma poki bon baulo anggo perkalongan. Firma to dimulai satu ketupar ng Burnamio. Di rumah ng Akabana Motar. Di hadani eme nomor 7. Asa emes tabatua maparlingkungan Sigorok. Di Batanok tongko nomor 2. Horas lunan di Barorot. Saud may raja na. Asa dito madinaw pa bolong ko yung guna. Tusong ibe, horas bertodi do eme nomor 2 rabuta pasak kami. Di Parsamatuan na Coronamion. Di Batamat kong ang guna mangguhi pasuma-suma. Sinubuti ba kami? Abo to kami karo. Anong ribok kami na kanin borang eme naman dito. Si Sanso ka pa pinatuturo-tutu. Haluan na. Terima poki, baru pasalongan. Tapi lima tadi mo na ang baru. Kaya yung tujuma at kaparukuha. Tapi hata sekali. Ulang-ulang muna sa iba. Hula-hula muna, tulang muna, tulang rubut marka sa libar. Ang gohatan ng malay, kasi mo diadat. Ade, humakuang ang kaya, magkata. Keluarga besar Siahan. Asal julurus jor hantar nongate. Ala sorobar Medan atok kami omak do hitai nohon sadewi manok kami ate. Lagi na bolo kau mak kaon kepala be mangulu sibio nama be sapu kasubut hakati ate. Japar lalu. Gabi. Bisa marang bawa kami ulur sial lebar. Pinomparing buru nabi otul. Bismillah sila. Nini 2 pahopku 2 sana anak siapur baru lamar hamarangi ang hahani naboru nami omen nanggina hahana meneng na dari naboru nami sadana jadi begitu kan sada matu nono sada matu mimi sialepar ma abang guru aja atas songoni mah persahan diurus. Alami. Lao pasakto ulus mahami, tukuna parin Coronamion. Parjolo, alwelo damo majo tamatan martua di bata. Una lima, laos alwelo damo majo mataraja inata sultan naliat nalulu. Asa siajur mula-mula, siajur mula topa. Asa bendaman kodang mula-mula, las padumuma nang tukundok sopa. Kalau mengalian pahami, agian lihat dari, lihat ng perwarasan kilokan nila Coronamion. Kasi sumahami pasatuan ulos tu pilokarna pada mga kodang lihat.
dia muka lain nami luto nabi saduna pilok perni dan puro nami tersingot lima nabu terbesar kami tersingot di ulus nagajang setorong rabu boleh tu arong akka pangidur muna akka itu arong lupa kating inauli na tinggan haduan natin jalong muna asa dohong mata ni tersingot di ulus nagajang setorong rabu sa dohong mata ni natutur madok asa kedangin naik ke bondar bagasay ni sumur asa grabe setorong penopar na maudala sila kamu sila penopar ni natutur na sonima Ison roda jadi sada mon tulay nami tumudi na boru nami on sada may tu iboruna sada may tu pahok tu anak di sonima hatatan ni kula sak kami tulang bororo sa iba pasat nami unang may beri kamu dari nilai nanti alay dalam mua sa pasuna sa dapat dari bata so ni medyo hatal sa kami tulang muna ini pura-pura ini kurui Rubi pasangapos sa loob ng alay lapit kain mahata namin pagkaban namin sa mga lapit so pama dari namin sa dari 10 pa 10 sa dasi majuzum raja namin doon na tua-tua tak sudah turun ya susakop tadi ya tak sudah tuhum ibadah atau pasahabat hula-hula atik pesi tayron ni buru mula so sabia gitu raja nani pos dorohan nami las marohamuna susungod dia baharoro nami lau marok-barok bahamu naboy palas rohamuna usong mapasahaton nami raja nani dalam nami madok mauliate tutuhata mauliate nang bihamuna hula-hula nami sudah putih mahami mengadari mahita ate bihamuna permusik
Gusto mahami na horo manok ka hula-hula namin. Maksud orang menghina no tempatnya deh, alah udah sopir do. Dari damang mah musik lagu si doktoran namin na praktisi. Hartari Tuhan Iya. pada tayi aku terbean mampu sekali Tuhan para sirohani para Tuhan sehori saiki apa Tuhan mari matar mampu kita mampu dan cari tapi aku Tuhan aku roni morbi Nasi senang. Iya. Kasih pulau. Aku terbean mampu sekali Tuhan para nasi rohani para Tuhan sehori saiki apa Tuhan mari matar mampu kita mampu dan cari yang aku Tuhan aku roni Dari sehat. Ang Sony tulang kami siya ni Pak. Beda nami Sony mana boy patupahan patupa raja ni pangurong naon nama pakai aso amuna beda nami asal kong na tua gudang dak pola pujion cuma kita nak pola hataon masa sedikit na sloka bolang-bolang atau parah nak suksoni pinaboy upatu pahami raja nami manupak tu hatta digohi matok-tok pasuk-pasuk Dito sa kami lumogi di arohan mo masok pa kami hula-hula muna. Doon di tulang rubok muna markasani para hula-hula namin. Di masa kamulo, ima, margiti, ringgit si suara. Doon ay studio. Posturannya margititangan namin at hula-hula mo. Asirohan ituhan margititangan namin. Mga si Maribata, sa imaparbuihon, akatanulalingan ma. Agak sudah muna bilang parinapuro namin ito kakikil na mga ihot. Molo pe, diyan katano parsarahan. Asa, molo pe, nako kamu dudulog na po na po na Roma. Duat dudulog na po na kamol na kiyo. Asa, doon mga ito sikor na singot, di. Soba muna ko kami na. Asa, po lang kaya kuy malilulog sa tabungan. Martaba man niya mula uli, martaba man ang akapan ng otan. Jadi semua lima, ano rasul yung kami. Ima, ayat manang doktor namin. Postur namin ito dinay ko nakin nagdambe kada ima si Maingot kada masih nabi sa namin kaululap na ito le Bapak Dorsa ima postur namin dunta na yohonan noon na puro namin yun mas kami namin ang kamote unang araw mugili kami aga na budik alami pertuan nila puro namin posro na misalnya ako, sadar ko na. Asa doon mas ko naman do. Asa balitang pagapi na kinabuhat. Ari muna lo gabi sa utra pernah burkong asal mamutak kas masih bololuan. Asa balgay na ng rumah balgay maging sobo. Mga saot gabi na puro namin yun. Sa tuwar dini sa tinuwartono. Kung gabi matong kamu kinokan na kasundot na po. Matutura na namin. Asa emis na betua mapaligong marsiboro. Dilatano na martua. Oras kamu saluk na di parorot. Asa sama solo. Itu kemudian di garas. Dengan sahut
di Batubahamu di nomor 22 nomor perlabiran tempur Nabion asa sombong seluruh kilo per nomor tu perhorasan nam tupang Nabia lau juga nami betul nami tutuan kita umul tio di Batuah Kaluhatan baik damang masjid tio belas menunggu nantor sahatan tulangani Raja Situmea. Padukuhi Tuhan diri nami bersialam di balsa rumah Tuhan na bisa akamang buru na buru Oh, gabi tulang. di haroro nami bubuak kami do boras siguro nito di doho na marluto dalan nami di martanyang Tuhan at tarilagan asa pirmay na boki bahul-bahul masalongan pirma to timu sa luhu na dipudian ni Burnamyon julu-julu manang lihamu pasomotan Matutu. asa emis dapatua perlingkungan di Sidoro martangiak kami tua mata di badan debatado nomor 2 sa luhu mahamu di Baroro Matutu. jadi amang boro Gabi tulang, gabi. dan apalah nabbay di parkwe pirhami boleh diulau seseorang jadi hombar tu pakatayot tanah dari adong dua kami ulus sia Gabi. dalam nami ditong nang mertanyang tua mata di mata diulus naganjang ulus itoro rabu nanang si pasaton nami ganjang na dihamong berita kami berita horas di banadi ni burung nyon jala si torok maribur maka parang mutu akatif kinanangro Matu. dan nami bertanyang tua mata di mata asa gajang berita gabi berita horas meninggal hon ni burung nyon jala si torok maribur nang kapoparanna betul. kami siap korong tulang masailas roh anami udang do habe geling nami ido katanya di anak kokido hamoraut yau di mama yang musisi nama
matuan di hamuna namar hamaranggi namar dongat tubuh gabe tulang masailas rohanami sadadu rohamuna dalam masjid petiruak kamu masih ajar-ajaran ubay boy dilian marataran nabi dan maupun namion di parsor matuanna dohorong matuanmu akan namar hamaranggi namar dongat tubuh balitang mabagabi di tabo-taboan haribu magabi ala ringgak kuberikan mati tu tu pemparan ni boru namyong bagi amu hatani opo manang tulang tatani na songonon to hita itu padugata songon cari-cari ko odonya sakang ala ditoru do odonya si itu ala utipu ya nanang dohorok ku di sini dan madua siap paretongan pasar maduaun ni burko molo nabui do hamu marsiadu mahamu batu dua tanggung jawab talpedo bada molo pabor hakna dua molo raksadaro hado mardami ordo tona silorong nami hami do nama sam ate lubowi manang diho berek kuasia sasada ho do anak ditubuh burukon tidak na dua-dua saya do mata nyari alai boy do sodangi portibio mangatusi maho ikan dohan do punya boy maho sikat ni baba doho o maho tu botong doa katu gani nah martanya ko to hatari wana asa ditiro dia jari ho songoni manang di ho buru asiana te ajari dengan iko gabe ina maho dum marujung saur matuo buru namya jadi ima sirohon nami to hamuna mangido hami to matari gata ida hina dengan ni akan asarohai papa badenan na dengan molo juppang do di hamu rohadami do hasada patu do kamu ni una ngadok kubigi hamu marsul nah una ngadok kubigi hamu baga dulu ni halagi bibuti halaki una ngadok son nah una makolita mo patu do na boy si patu kamu asa dohon nami matu hamuna sudi poparan ni nyon boru na nyon tiboy na tiang di rumah tulipot yang di sobo nung natitir marana titir marmuru marpahok pusianana marpahok pusia boru na nyon buhuk marnini dohok marnono tangiang nami tulang mona sai tumibuan mahagabio di hamu sudi poparan ni na boru na nyon sudi hamu sudu na nauposo mati tu tulang imatang yang nami Tuhan nami na sahak min nasudu sahak tu sahak tu beras nunga sahak bihupa sahak tamya kada na hobar ku hamuna di parsar matuang ni guru nanyon delek kita mangun sahak bangga biasa tepat mati tu rajanan hirap na juga dengan do pasangapon nakakarulo juga alana pesongan itu orang nami do harapan Tuhan nami kembali jari-jari nami jari-jari 10 pasal 10 saya 9 jadi itu nampak Tuhan nami di dalam bulan mulut tu si beron nami susah dia kami anak komunon asa sore dok mereka ini tak sudah tulung jatuh susah kot dia tak sudah tuhum patu pau tu hula-hula menutup si beron nami susah dia jadi nahorok kami di si tulang dari marajai kusoma dia penabuh patu pahami maka mas rohani rajai romahami mas soba pasahatot jelasnya rohanani tuhanena udah tulang nami situnya dihamu baru musik lah romahami mas soba manomba-nomba udah tulang nami situnya baik kamu mah nampak kau beli jadi mula tema solo yazar danga pala do pun lihat dengan nalanan baga jala lauka hobung di somar kesehatan do sihol do dah jadi uduti mama musik ipa Marga bejang langsung dan kontrol
Hamuna tulang kami Situmiang ala takas do di ilalarohan kami bila munggah mo wala kami selalu terkapakai ng munggah hingga di dasar ni kolong muna mardere iko mardere dada namin tulang so nito na buhay sa patupahami mapai patuduhon las nurhan namin lang pasangapok kami tulang namin nasa so nila na sa titim na itong naturopa walang pangarahon na susunod nyo na buhay patupahami tulang marumpak tuhata di buhay matoktong paso-paso matutulog buhay mahami Tutu mahamu anak ni Raja Salama Malamaroha dipakai hamudo pada naturi dubogi maradupuk kami tulang muna marges tumiang do rombongan rodo hamu pasang apoka irok na dua hinutur dakadaka kalebu ngiwi roh hamu manompang hami akatulang mudo rombongan dipaka bintok kamu marhite hebe jala diulaong parsor metuang ni borong namion lo sadari do hadatta na budari nunga hujalo hami do jabar na patut do ada tai jala marhite siani rodo hamu se laho malio do sihol to kami tulang muna manangopong muna mertangyang mahami tok tua materi mada saya sindur nabi na muna gabi na nyula muna di batong di batadi hamu kajapalan na lumoma dohok pangumuan na patut muma tulang dia nami tidak lagi dua ganawit ng multiyo gina itu panuhatan beda mang magundak si Yuti padung matuhatan Tubona tulang kami Rajai Huta Barat Bona tulang Huta Barat Muna mata mual manurung do manalu ala dison langsung sekalian masuk hula-hula namarah-marang di panggabian didok tulangon hula-hulaon nasida doi rapak saluhuna tak pola budatan manda bagian ido hami doi sada permasuhan manasida songoni mapangiduan nami dihamuna hula-hula nami mata mual nami manurung do manalu terus marwan taraja nami haroro nami di parsal madau ni na boru nami on bubuh kami do dalam nami mata potong kamu ima eme na maruntu do poras super netomti yang sadogonan nami mamang boru sama kata ni naga dua
Saya ini sikap betua mena perlingkungan ini kena mok-mok. Ama teribata silut tua waras mahamu selu nadi paroron. Maju tu. So ini nang boras pergue bir. Bir lapok kinda babu-babu mga pacalongan. Bir to dimuat to paparan ina baru nabi yang lucu-lucu madi hamu nak pangomo. Maju tu. Amang guru. Gabe tu lah. Siap kami halong dodak kepada dunia harap pada. Nalau si pasaton nami tu hamu. Na berjulus siap kami bola tulang una marka hutaban. Adong kubok kami ulus si kecang rapo. Gabe. Na perjolo pasaton nami mohon tu anak nina guru nami on. Na berdua tu guru. Na berdua tu hamu namar hamarang. Na bau patut tu pahut pusian anak tu siap guru. Ada bang guru apa nok apa masih aturan. Baru musim sabunani hari marga betul ni. Na perjolo pasaton nami na tu anak nina guru nami on. Ay ngabi ganakit bulan Oh pak. Na budari pak. Jadi siapa nanya hari marga lu betul ni. Saya mau tu anak ina buru nanya. Saya tu baru dah. Saya mau tu pahut pusian anak do siapa buru. Saya nari tu nini do tu nono. Kau sanggo mama. Oh pak. Iyo. Siap kami hula-hula panggabian hula-hula na marang-marang di. Abang buru. Tahu dah magiup mahami tong nak siapa nanya hari nang bona tulang. Penam nami do tong opat pulos tu kamu. Na berjodoh pasahaton nami mertu buru nami rodo buru nami ate mangkolo buru panggabian pasanggomong mau tu anak itu pahopu si anak pahopu siap buru gabe. asa masih aturan kamu te mangkolo di songon iba songon pardalan niulus nalao si pasahaton nami hawang buru nami parika siap turi dia ano netor mangihup ano na sila macalot neng romahan pasal akan nahopar raja ni buru nami asa baik tamang ma Edena ikut Yesus dorong aku baik. Rabu tu hamu selalu nak kepari baru nanya tugas paruh hamu nak. Orang nami mampu semua kata ni nak berdua. Sakit tim mana kilometer nak orang mayang orang tu dah. Semua ni kita boleh terpasang tadi. Ulah sikit jam Rabu tu hamu selalu nak kepari yang baru nami orang. Mata mana mampu pasu. Bulan-bulanan bona tulang bona nyari semuanya hula-hula namar-namaran ini. Berada nami dongga takas di Barcelona dengan mihonong ng patay namuna bunami anak pemuna pinopar inatan ng dimulo sa urmetwon nung namatsay lasro hanami di bawah hamulo ruhun di parada doni at kapatera konon jadi kami te dohonon nami de hamura de nami oleh ada yang mari hamuna
Raja nami rodo kami masopa patujuan las nirohanan molo tuk society be nang pasangan tangan no sampai las rohani gila-gilai asal honon nami masan dok sisi juga molo tuk otik tak pola hatao udah tuk sopola video asal titik matung na tinopan dalam pulang parang tengah susomodi pelon naboy upatu bahani patujuan las nirohanami na pasangapok kamu udah nami manukpak cuaca di bawah batok-tok pasuk-pasukan. Batu. Jadi masuk lao mahita, laho masoba maromba hula-hulata. Dihamuna par musik. Dan damang manaho partusila maromba hula-hulata. Gula-gula nami bona tulang bona nyari gula-gula nama maranggi lasmar hari tadi bodi mahami dan aku muka Ate kan pemburu piamang dia bukan dia nama lo masih kok piu pasar tabi ada nama batu aja di bulu nami situ oke yang ujungan nami matur nami aduk kata ni nama dua nama tuk tahu nama dua binatu pangawatan asa bae masih dia tu ada sepedung mana dua pangawatan Lima agak nangakayanak ko sulit sa lubugta. Lima songon pasahaton tumpak pangulutyo. Lipat sa rupatunan ni Dok Pungon. Jadi monotungke torok sopi ke kami na horizon lasmaro hamuna. Pero burok pengakaringan mungkin kagulang do kira kaulaw marikot. Kalai isoma na batad daun ya sa daun dohot namar si panurian kita kanamar pariban ng yanak ko sa luhut na dia madudulingan sa luhut na nomor dalan ulaw pasari madon ng pungon sahat no kataron non tuinganan pasarok kinani monotumpe ondo binabuhi tama tumahami so matumpak pangarugyo nasari berarti tua timbanan ito kagolang-golang pangaraw Pati susah na buhay sa tami tuhat taman itong namangguhiang kamasupasunan jadi ang parmusin namin murah kami lapas sa ato itong pangarupyon ito kami kanamar pariban dito natutuan isompan no kung mula-mula ng sombana ng liat na dungi pasahaton na iman no sabi daw kung nang naopan
kami tunglas marohamuna asal hidup dan tua balik teng mabagawi tunggu dalus daruan harita magawi ihita na berpariban totoki mahita barsyuruban so Pariban nami Pariban na mga anak kurusyahan rak doa kaya anak di pariban nami jadi si berasudiete Madselas rohanami Pariban muna lima pinok paribenan nunggu kurusyahan umat tatas do dihila rohanami belgan iholong ni rohamuna hita nabar pariban lasudok kamunakin lasima tupak pagitian muna may pasahatot tupak muna tuhami pariban muna di parsahur madlaw ni day nang mengguru sahur madlaw asar horon namin na so na dua kasabagot do na marhalto na diagada dito kemudian bahwa semahami hula-hula muna na majalo tugadana di hamu salut pariban nami na mangale asa tok-tok horon nami ada nina gue tok-tok dihitak karena barbariban tanggo pinggol lihirang panghihok na bulu siap pangururan saat nitabu HP tutuak karena barbariban molorap saudut jala sauduran mau lihat mahurok kami di hamu bariban nami sudah bodi mahami di hamuna permusik nami lahom bersejalanga mahami do bariban nami om kamu mah gor pedang lahom Itu bikin kehormatan kadang masih titiu las berdua warna mati wasakan hule nami rajai madamuan nami manurung roh manalu pasar tayo raja nami tiki doramuna kamu hami tulak si badini mual lakiani marurung dohot magani jika botohok kamu yang marurung bolu disot nasa umadua napur nami natahahulungyo jika kamu ngedok kamu dan yakan dua-dua ini akan mawar nami nahina adok kata ini dua-dua madok taruh di sidulang ina hati buat nireng-rengge iboto hamu totong matkulam doktor sohoni hami akan menunggu ngalami ibot nami lu hamu jatui berenami di matututulang amang baru daw tamu na baru suye na pokarani na baru nami isondro lo hami tulamu manunggu mana ludak mo na tulamu lo kanyon na kay nata suribala
Marak toro tobiga behami karo harus kamu mari haro nami orang jangan ngomong deh. Ibu kami lo nakian emena berludu ramai dohok kuraspir. Kata hokok kumai emena berludu. Asal yang sida berdua mah perligo bagi dek ngomong. Asal di pertama sida dua. Horas maluhutang kumparan ina korunami di Maroro. Begitu. Asal firma koki bolgol main pertarungan. Firma to timuga. Di kuliah tidak korunami dulu marah pangomongan. Begitu aja. Besok ini makasih di Koraspir. Jadi so dia belakian sau pasat dari 2 tahun nanti menelu. Jadi yang urus si pasahaton nabi di pertuaun ni na korunami dulu